Urabi kijiu ulai thua baula de banchong meeting bad Mesaya. Kaladon kejing sliang bad kejing tengan bakan jamin siam hapok kari Israel. Nadu ki pajba ke balami pajba bande cha kejing lek niam basisin sisnem ke badang syukut shen mensyam tayo. Kejing lek niam hakaba kijiu ki hapan kenya ya ukun lang brod baru banduai panmam no ble ki pop jangki. Kene kejing ki bakan jamin siam hapok kari Israel kelap long ya kijiu. Badia ki rabi bakin tiang ban lej jing lej syabar jong keri yo bakin yo akalat banya kendu ya Mesaya haba unwan. Haka interview badang shen haka radio station jong keri Israel kila interview ya urabi badan nam badune urabi haka nega interview ulai thua ba Mesaya ula jan pen pawela de. Urabi Yaakov Sishol ulai thua haka religious broadcast radio not ba urabi shem keneski uba laklat no ulai thu aha urabi Yaakov ba ulade banya kendu markman bad Mesaya balai kijiu kishim kya kene kijingkran urabi shem keneski kadau kolong ba ne urabi ude wei na kirang ba rabi jong kari Israel bad urabi Yaakov ula ong ba urabi shem ula de banya thu ya uban pinbana ba ya kijingwan shen Mesaya. Une urabi Yaakov ulas dang ya kene ke interview kapalai kenta ringkat bad kejing maham kumne. Une urabi ula maham bakasni jong kejing sius pak kan suggestion bad congested bad ula kentu ya kibriu bakin long palai bad benlong palai anda haba kene kapor kan sa urlong ban raktin syaki wei menta namal bo Mesaya ula jan banwan bad kebadai kum kamyap kam hato pilai juyo snyaw syapang katmagok an magok kene katma kan jesien bad lada pin pej ya kidak kila jan ban ya kaba pila ban mudur namar kata don kam iwei pa iwei ba untip ya lade la ujiet bendan benta bad Mesaya ni kijit ban sya ino ulai thu shushu ya kidak kibaki wei dai kirabi kilai thu lepa ya kibaki nge scam baki dai kidak jong kejingwan Mesaya. Kum urabi dov ku uba barok kitip hari Israel ba udai wei na kirabi badan buram bahok. Shpaus na menshwa ba ke Israel kangat ha kejingran terkong dan bakali ya urabi dov lano keduriau Galili kan sadap. Bat ne urabi ula jubab pa unda Mesaya unwan keduriau Galili kan sadap no. Bat hakine ki kendiat tayo keduriau Galili kala sedang bandap umbiang bat kedai kesien bandingkong ba keduriau Galili kala sedang bandap umbiang nadu ba ulaya thu lapas pangkane sa uai pat urabi ula ong bakat kum kabor banam beneng kan don election hari Israel Henry kajaka election kan don katma balada ka election kan jia kan long leno namar kan kut bat kan long kum kiwei ki election namar pa dan sarkar kiban mi na kan ka election sa uway pan urabi uba kerteng itzak kaduri uway na kirabi bapaw nam jang ki Israel taki paus nam menshwa ulay thu lapa ba u Benjamin Netanyahu unsaday prime minister bakadu kari Israel hashwa ba Mesaya unwan ki jiu ki babun kamtam ki orthodox jiu ki ngeng paganegan jiashin shisha ki jiu kilasdang ban ki khore ban pinkre ega jingwan Mesaya kejingkeli hangne pat kalong kumno pat syapang jongi hoai kejing kmi lenti ki jiu ya Mesaya ba kejing kmi lenti ki Kristan kaya per henrai ke ke bangi dai ban yo jingi kai nang ne kalong langi la penkre ne ya kejingwan Mesaya kirang ba niam ki jiu ki tiang bandai jingle yo ba kem ya kendu ya Mesaya henrai ngi ki bangai ha uji supan itep langi dan hangno nginya kendu ya ujisu ladangi lade pen kre ya lade to nginya pen kre lang paralok kenyok kejing sngob ha ba sipor ki ba penyam pen snungsi pai shawnong pen pin kemen wat apling kejing jenjaro